Benim urunbasarlarım, cevaplı kişiler, fenni жетекçilerimiz gimnaziya işçenligindeki köpten işley turgan otuşlu yönelişlerini açıp salacaklar. Gimnaziya milli magarif statusun alganını bilesiz. Bizim gimnaziyanın struktur bölükçesi, o balalar bakçası, mene onun жетекçisi, benim urunbasarım, hazır men Remziye Rafisovna'nın balalar bakçasında nerseler bilen şugullanırız, neşik şugullanırız, şu turda 5 minutluk çıkış bilen rahmet tüyüzünüzü. Hayırlı gün, hürmetli kollegalar. Bizim balalar bakçası 2014 yılda açıldı. 120 urunga iseplengen 6 türkünde, bugünkü günde 156 bala tuğan tilinde bilim hem terbiye ala. Mektepke şehirdeki türkünlerini başka bakçalardan üzünşerigi, onun gimnaziyanın struktur brendigi buluğunda. Bizning maksatımız balalarını ana tilinde yaxşı hem dürüst etip sizlerge ilettu. Gimnaziyada predmetlarını ana tilinde anlap okuy alatırgan derecede mektepke hazırlap uzattu. Şuna göre de bakçaga bilgiçiler saylaganda til көрсәткішine zor ihtibar berildi. Kadrlarını işe alganda direktor bilen birlikte hizmetkarlar bilen engellem pedagogik audit uzdurabız. Pedagogның hünari kompetentligin, ijadi işlev için mümkünçiliklerin barlıyız. Kengeş hem təqdimlerimizni biliriz. Bugünkü günde mektepke yaştagi balalar için türkünlerde 15 pedagog işley. Alarның 14'ü yugarı bilimli. Komplektovание meselesi bugün köplerini burşit turgan surau. Rus tilli balalar da kile bit bakçaga. Alar bilen işlevgesin. Bala tatarça söyleşmey, emma etiyen yanın tuğan tilde söyleşuun tiliyken, bakça işikleri alar için her vakit açlık. Emma bir iki bala tatarça söyleşmegine qarab, bütün bakça işçendigi Rus tiline köçmeyişegini aytamiz. Hem bu prinsipning o'talishini kontrolda tutamiz. Balalar bakçasının birinci çıkarılışı 2015 yılda buldu. Былтыр hem bu yıl 48'er bala gimnaziyada okurga gitti. Okurga gitken balalarının gimnaziya turmuşuna jеңil kirip ketüün körəbiz. Çünki balalar gimnaziyaga indi bakçada yергende tanış bulalar. Gimnaziyada uzluşu Tatar Halk Jırları Festivali açılışına, mesela, bakça balaları Tatar Halk Jırı әзірлейлер. Teatr festivalinde ise bakça pedagogları jüri sifatında katnaşıp, özlerinin hünari kompetentliklerini üstüreler. Teatr festivalinde katnaşkan en yaxşı spektakllerini gimnaziya balaları gastrollerge kelip, bakça balaları için təqdim etülerin yana iş forması deyip ayta alabız. Bu spektakller gimnaziya balalarına da, bakça balalarına da, ata-analarga da bek ışıy. Teatrlar bakçaga еш şaltıratalar. Bu spektakllerin təqdim eteler. Мен ise, "Yo, bizning öz teatrımız var" deb cevap berem. Profesyonel teatrlar için bu spektakller akşa işlev şarasıgına bulsa, bizning için bu spektakller til öğretü alımı. Işandırıp ayta alam, til öğrenü birme-bir yaxşı bara. Gimnaziyada işlevçi muzika mektebi bilen de hizmetleşlik etemiz. Muzikaga öğretüde bir pedagogik unikal instrument turunda da aytip ötesim kile. Bu Turgaylar komplekti. Mine ol komplekt, siz anı görüp de gittiniz indi. Onun beyesi 7.000. Bu unikal pedagogik asbabını yasavçı kişi bizim gimnaziyada işleytirgan master, Tatar Kurayı yasavçı master Gayzettinov Rafail Gayneddinulu. Bu balalarının nişik yaratıp oynaganların hazır siz aldağı çıgışta görürsüz. Turgaylarının oynau prinsipi şunday. Her instrument bir gene nota oynay. Tabiatda da turgaylarının sayrağı şulay kırılgan. Alar bir neçe bulup jıyılgaç gına sayray başlaylar eken. Mine bizning turgaylar instrumenti da şulay. Balalar birge jıyılgaç gına motor kiler çıgaralar.
Шулай ук гимназиядагы музейлар, күргәзмәләр, библиотекада бакча балалары өчен билим һәм тәрбия бирү үзәкләре булып торалар. Экскурсиялар вакытында балаларның сүзлек байлыгы арта, танып белү эшчәнлеге активлаша, дөньяны күзаллаулары киңәя. Мин үземнең чыгышымда без бакчадан нинди үзенчәлекле алымнар кулланып эшлибез, шуларның бер-икесен әйтеп китәсем килә. Безнең гимназиянең төп концептуаль принцибы шундый: милли мәктәп икән, предметларны ана телендә укытып кына телне саклап калып була. Татар теле дәресе 1, 2, 5, 6 булсын, без күреп торабыз, тел сакланмый. Бу бакчада да шулай. Шуңа күрә, быелгы уку елында без бакчадагы татар теле тәрбиячесе штатын бетердек. Һәм аның урынына әкиятче апа штаты керттек. Кем соң ул әкиятче апа? Ул кызыклы, тәҗрибәле, берничә тел белгән белгеч. Һәм һәр төркемдә балалар өчен 35 әкият исемлеге төзелде. Күрсәтеп тә китәм. Менә ул әкиятләр исемлеге 1 елга 35 әкият, 3-4 ел бакчага йөрү вакытында балалар якынча 140 әкият белән таныша. Кызык бит. Икенчесе безнең шигырьләр яклау. Шигырьләрне һәр бала яклый инде, бу һәр бакчада да, һәр мәктәптә дә бар дип әйтерсез. Әмма бу безнең конкурсларыбызның асылы, анда һәр баланың да катнашуы. Безнең бу конкурслар традицион утренниклардан аермалы буларак, ата-аналарга күңел ачу чарасы иттереп оештырылмый. Анда яхшы яхшы сөйләгән балалар гына түгел, һәр бала шигырь өйрәнеп сөйли. Бу балаларга үз-үзләрен күрсәтү, ышаныч тудыру мөмкинлеге бирә. Менә мин әле сөйләп киткән технологиялар һәм алымнар бу безнең эшчәнлек вакытында төркемдә кулланылган алымнар иде. Әсәмбин буенча балалар көннең 3-4 сәгатен саф һавада уздырырга тиешләр. Бу вакыт ничек оештырыласың? Балалар моны кышын карга чумып уйнап, җәй көне кымда казынып, кызынып та уздыралар. Без үзебезнең бакча территориясын тел өйрәтү лабораториясе итеп үзгәртү өстендә эшли башладык. Яңа метео мәйданчык кырдык, спорт мәйданы төзеттек, шүпне аерым җыю үзәге булдырдык. Урман зонасы төзелде. Һәм һәр зонада өйрәнү өчен лексика тупладык. Һәм тәрбиячеләргә тараттык. Менә шундый яңа сүзләр өйрәнәбез дигән улланма булды ул, һәр тәрбиячедә бар. Һәм тәрбиячеләр көндәлек эш вакытында, урамда, төрле уен, күзәтүләр вакытында бу сүзләрне балаларга өйрәтәләр. Икенче гимназиянең структур бүлекчәсе балакай, гимназия концепциясе буенча уңышлы эшли дип әйтергә мөмкин. Бакчага сорау зур, бер урынга 2 бала чиракта тора. Сүземне йомгаклап, шуны әйтәсем килә. Балакай балалар бакчасы милли мәгарифнең дәвамчанлыгын тәэмин итүдә актуаль, кирәкле буын булып тора. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.